Amahoro y'Imana bane nawe udahwema kubana natwe muri gahunda yacu y'amakuru ya buri munsi. Nguhe ikaze mu makuru yacu agiye kugaruka kuri iyi ngingo nkuru tugiye kwibandaho. Abategetsi n'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baracyahura n'ikibazo gikomeye cy'umutekano mu kibuga cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu. AFC M23 bamaze gutangaza ibikorwa byabo mu buryo bushya. Biyunze n'imitwe yitwaje intwaro mu guhangana n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse banihuza namwe Abanyapolitike bakomakomeye n'imiryango ya société civile bihuje n'uruhande rwa AFC M23 bagaragaza ko inzira y'amahoro ikwiye kuba igamije guhindura ubuzima bw'abaturage. Uyu munsi turabagezaho amakuru y'uburyo AFC M23 ikomeje gukura yunguka abanyamuryango ndetse n'imbaraga nk'uko byatangajwe n'umunyapolitike Kuri hamwe n'abanyapolitike bandi batandukanye. Turabereka ukuntu ibintu byagiye bihinduka mu ntambara ndetse n'ukuntu imirwano ikomeje kuba imbarutso y'impinduka muri politike n'umutekano w'iki gihugu. Turabagezaho iyi nkuru yose mwumve neza ibyabaye n'ibiri kuba magingo ya. Ngiye mujye kubana nitwa Etienne Besa nguhaye ikaze kuri izi channel zacu zombi arizo AMTV Show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano ndagushikariza gukora subscribe kugira ngo ujye uba mu bambere gerwaho n'amakuru n'ibiganiro byacu. Nguhaye ikaze. AFC M23 bakomeje kunguka amaboko n'imbaraga mu buryo bwagarira buri wese kuva ubwo izi ngabo zongeye kubura imbunda mu gutangiza imirwano bibasira igisirikare cya leta ya Kongo aricyo FARDC ndetse bafite ibikorwa babo muri iyi ntambara. Birasa nkaho bageze ku ntsinzi mu bice bitandukanye bigarurira bimwe mu bice byagenzurwaga na leta ya Kinshasa. Ikindi kiyongereyeho nuko intambara itigeze bakomera cyane kuko ibice byinshi bagiragamo bagasanga ingabo za leta zahunze ndetse zikanasiga intwaro zitandukanye, harimo intwaro nini, intwaro ntoya, indege z'intambara ndetse n'imodoka by'intambara. Ibi byahaye AFC M23 kugirwa igikundiro, ikizere mu bakongomani bari imbere mu gihugu ndetse no mu bari hanze y'iki gihugu, bitewe nuko abenshi banyuzwe na politike zaba barwanyi. Tariki ya 15 Ukuboza umwaka wa 2023 Kuri wabaye perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinze ihuriro ry'uruzi rwa Kongo ari rwo Alliance Fleuve Congo. Iri shyaka riza rirwanya ubutegetsi bw'iki gihugu. Ni umuhango wabereye i Nairobi mu gihugu cya Kenya, witabirwa n'abarimo perezida w'umutwe witwaje intwaro wa M23 Bertrand Bisimwa n'abandi bayobozi batandukanye b'uyu mutwe. Uwo munsi M23 yatangaje ko yihuje na AFC mu rugamba rwo kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo havanweho ubutegetsi bubi bwadindije iterambere ryayo impande zose. Nibwo izina AFC M23 ryatangiye gukoreshwa kuva icyo gihe. Mu kiganiro n'abanyeshuri bo muri kaminuza ya Goma, Kuri yasobanuye ko kuba ikibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bamburwa uburenganzira bwabo muri Kongo kitarakemuka byatewe n'ubushake buke bwa leta ya Kongo. Yagaragaje uruherekane rw'imitwe yitwaje intwaro yavutse igamije kurengera abanyekongo kuva mu mwaka w'igihumbi 1998 kugeza ubwo bavugaga AFC. Mu ijambo rye yagize ati ku bwa RCD kubera iki kitakemutse CNDP M23 uyu munsi ni AFC. Bisobanuye ko hari ikibazo twirengagiza cyangwa se tukigira nkaho twagikemuye. Iki rero nicyo twita impamvu umuzi. Kuri yasobanuye ko AFC yavutse kugira ngo ihurize hamwe abanyekongo bose nk'uruzi rwa Kongo ruhuza abaturage mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati uruzi rwa Kongo ni rumwe mu nzuzi nini ku isi ariko rufite umwihariko warwo. Muri Kongo rutangirira mu majyepfo ya Katanga rugakomereza muri Kivu aho zari Orientale, mu yahoze ari Equateri, yahoze ari Bandundu kugeza muri Basse Congo gakomereza mu nyanja inyuze i Kinshasa. Kuri yasobanuye ko ibindi bice bya Kongo birimo imigezi ishamikiye kuri uruzi rwa Kongo nk'intara ya Sankuru, Kasai, Kwiru na Lomami. Ati imigezi yisuka muri uruzi mbere yuko igera mu nyanja. Uyu munyapolitike yasobanuye ko uruzi rwa Kongo muri rusange ruhuza intara zose zo muri Kongo uko ari 26, agaragaza ko ari ikimenyetso cy'ubumwe n'ubuzima bw'abanyekongo. Yagize ati muzarebe mu ntara 26 za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta idafite umugezi utisuka muri uruzi. Iki ni ikimenyetso cy'ubumwe. Uruzi rwa Kongo runaduha ubuzima kuko amazi ni ubuzima. Kuri yasobanuye ko uretse guha abaturage amazi yo gukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, uruzi rwa Kongo ari soko y'ibikorwa remezo birimo ingufu, cyane ko urugomero rw'amashanyarazi rwa Inga ariho ruherereye. Mu bijyanye n'ingendo, yasobanuye ko ushaka kuva i Kinshasa ajya Kisangani, ava i Kisangani ajya Sankuru, ava Ikela mu ntara ya Chupa ajya muri Chopo ashobora gukoresha inzira yo muri ruzi.
ibiganiro byo kugaragaza politike shingiro z'ishyaka AFC M23 bitanga umusaruro kuko hari abanyapolitike bakomakomeye muri Kongo ndetse n'imitwe y'abarwanyi yitwaje intwaro barwanya leta n'abandi barwana ku rwa leta batangaje ko bifatanyije na AFC M23. Duhereye ku banyapolitike twahera ku nkuru irimo kuvugwa cyane niyo umugabo witwa Lex Kazadi Kanda wabaye mu ishyaka rya Perezida Felix Kisekedi n'ishyaka rya UDPS ariko ubu akaba yiyunze na M23 AFC. Amashusho agaragaza Kazadi avuga impamvu zatumye yiyunga n'iri huriro Alliance Fleuve Congo rwo y'ubutegetsi bwa Perezida Kisekedi rifatanyije n'umutwe M23, avuga ko ari ugushaka igisubizo ku bibazo by'ubukungu igihugu cya Kongo gifite. Yagize ati nishimiye kuba uyu munsi ninjiye muri Alliance Fleuve Congo, mbashimiye mbikuye ku mutima ko mwanyakire mu cyama, ni iby'agaciro kujya mu ikipe yanyu, niteguye kwitanga kubw'inda agaciro duhuriyeho. Lex Kazadi Kanda yiyamamaje mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Kongo mu kuboza mu mwaka wa 2023 nubwo yabaye mu ishyaka rya Perezida Felix Kisekedi UDPS Union pour la démocratie et le progrès social. Icyo gihe yiyamamaje nk'umukandida wigenga. Uyu mugabo yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa uko mbere y'amatora ikibazo gikomeye muri Kongo cyari cy'umutekano kandi ko ubuyobozi buriho bwagaragaje ko budashoboye gukemura iki kibazo. Mu bindi yamamaje avuga no guhindura imibereho y'abaturage ikaba myiza no guteza imbere igihugu cya Kongo. Bamwe mu banyekongo banenze Kasadi bavuga ko kwinjira muri AFC M23 ari igikorwa cy'ubugambanyi naho bitanye no kugambanira igihugu. Lex Kazadi Kanda wari ufite nimero ya 10 mu biyamamazaga kuyobora Kongo mu matora ayo muri 2023 ubwo yari imbere y'imbaga batuye Kinshasa, yabwiwe bukebe ko agirwa icyizere agatorwa yazagara umutekano w'abasazuba bwa Kongo. Icyo gihe yanavugaga ko yazamura umushahara w'abasirikare. Undi munyapolitike wavuzwe cyane mu itangazamakuru witwa Darius Kitoka, uyu ni perezida w'ishyirahamwe y'itangazamakuru hano mu gihugu cya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, akaba n'umuzi bikorwa ikigo gishinzwe gukurikirana itangazamakuru gishyigikiwe n'ubufatanye bw'Ubusuwisi. Yinjiye ku mugaragaro mu ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bw'i Kinshasa. Nk'uko amakuru yizewe bivuga, Bwana Kitoka numwe mu magana y'abitabiriye amahugurwa y'ingengabitekerezo muri teritwari ya Rucuru yabaye nyuma y'ibyumweru byinshi nyuma yo gufatwa kwa Bukavu na M23 AFC. N'umwarimu wa kaminuza Darius Kitoka yifatanyije n'abandi banyamakuru harimo imirimbanyi, societe civile n'abanyapolitike bose barahiye kwinjira muri iri huriro rya AFC M23. Ni ihuriro umuryango w'abibumbye ukunda gushinja ko rifashwa cyangwa se rishyigikiwe n'u Rwanda, ariko ubutegetsi bw'i Kigali ni kenshi cyane bwagiye gutera utwatsi ibi birego ruvuga ko naho ruhuriye n'aba barwanyi. Mu karere ka Bukavu bivuga ko abantu benshi mu ibanga barahiriye kwinjira muri AFC M23 babitewe n'inyungu zitandukanye, mu gihe abandi bagaragaza ku mugaragaro ko bayishyigikiye nubwo muri aka gace hakiri ibibazo by'umutekano muke mu duce tumwe na tumwe. Naho mu mitwe yitwaje intwaro imaze gutangaza ku mugaragaro ko yiyunze na AFC M23 harimo abarwanyi batwirwaneho. Umutwe watwirwaneho uhanira uburenganzira bw'abanyamurenge batotezwa ndetse bakicwa na leta ya Kongo, watangaje ko bifatanyije n'ihuriro AFC M23 mu rugamba rwo gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwica abaturage. Twirwaneho ni umutwe wakunze kugaragaza ko wirwanaho ndetse utajya ugaba ibitero kuri Kinshasa. Icyakora ubwo wamaze guhindura umuvuno kuko ku nshuro ya mbere ugaragaje ko nawo winjiye mu rugamba rwo gukuraho ubutegetsi bw'i Kinshasa. Ni icyemezo twirwaneho ifashe nyuma y'iminsi mike uyu mutwe utangaje ko umuyobozi wayo mukuru General Colonel Rukunda Michel waruzwi nk'amakanika yaguye mu gitero cya drone y'ihuriro ry'ingabo za Kongo. Ni igitero cyamuhitanye ku itariki 19 Gashyantare muri uyu mwaka wa 2025. Umuyobozi wari wungirije twirwaneho ubu ni umuyobozi mukuru twirwaneho ni Brigadier General Charles Sematama. Mu kiganiro cyo kugirana n'ijwi rya Amerika yavuze ko General Rukunda Michel yasize bakomeye ndetse urugamba yatangije bagomba kurusoza uko byagenda kose. Brigadier General Sematama yavuze ko bamaze imyaka 7 barwana intambara yo kwirwanaho bagerageza gutabaza amahanga bumvisha Kinshasa ko igomba kureka ivangura ikarinda abaturage mu buryo bungana, ariko bikomeza kwanirana. Uyu munsi bakaba biyemeje kubyikorera mu buryo obweruye. Abajijwe niba uyu muvuno mushya utazagora abanyamurenge n'abandi barwanyi batwirwaneho, uyu muyobozi yashimangiye ko nta munyamurenge utazi ko ubutegetsi bwa Kinshasa ari bwo bubica ku buryo kwifatanya na M23 bose babyumva kimwe kandi babyumva neza.
Brigadier General Sematama yanavuze ko mu rugamba rwo gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa ubu bamaze gufata uduce twa Minembwe two muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo n'utundi duce dutandukanye. Twirwaneho yiyunze kuri AFC M23 kugira ngo bakomeze urugamba gukuraho ubutegetsi bwa Kongo. Kuva mu myaka y'umwaduko w'abakoloni, abanyamurenge bakomeje kuvutswa uburenganzira ku gihugu cyabo, harimo n'uburenganzira bwo kubaho. Ubwicanyi butaziguye bwatangiye kubakorerwa hagana mu mwaka w'igihumbi 1964 mu gihe cy'intambara zizwi nka Mulele. Nyuma y'agahenge, ubwicanyi bwaje gukomeza mu mwaka w'igihumbi 1996, mu mwaka w'igihumbi 1997, mu mwaka w'igihumbi 1998, mu mwaka 2017 kugeza magingo ye. Umuvugizi wa FC M23 Lawrence Kanyuka ayotse gutangaza ko umutwe witwa Front Commun de la Resistance FCR nawo wamaze kubiyungaho, asaba n'indi mitwe yitwaje intwaro cyangwa se abanyapolitike bifuza kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo ko baza bakabatiza amaboko bagafatanya muri uru rugamba. FCR yatangajwe ku mugaragaro ko yihuje na AFC M23 ku ya 9 Werurwe muri uyu mwaka turimo. Ubutumwa Kanyuka yanyujije ku rutego rwa X vuga ko kwihuza kongera imbaraga mu rugamba rwo guharanira ko Kongo yigenga kandi bakagira Kongo itabera. Mu ijambo ry'iki gihe yavuze ko bahamagarira imitwe yitwaje intwaro yose, imitwe ya politike n'imiryango y'abanyekongo kwigana uyu mutwe wa FCR bakiyunga kuri AFC M23 kugira ngo bose bakorere hamwe mu kubohora Kongo. Amashusho yashyizwe hanze n'abayobozi b'umutwe wa FCR agaragaza ko bitandukanyije n'ingabo za FARDC kubera ubugambanyi, urugomo, ubusahuzi, gufata ku ngufu n'indi migirire idahwitse iranga ingabo za Kongo. Umuvugizi w'uyu mutwe usanzwe ukorera muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, Colonel Augustin Darwin yagaragaje ko kimwe mu byatumye bihuza na M23 ari uko batishimiye na gato imiyoborere mibi y'igihugu, harimo amasezerano abayobozi bagiye baha abaturage ntibayubahirize, kunyereza umutungo, amacakubiri, kutubahiriza amasezerano mpuzamahanga agenga uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'ibindi. FCR ishinja leta ya Kongo kutita ku mitwe y'irwanaho mu kwishakira umutekano, nyamara bakabaye bahabwa ubushobozi bwo kurinda ubusugire bw'igihugu. Abarwanyi bashinja FARDC guteshuka ku nshingano no kurinda igihugu bakajya mu bucuruzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro budakurikije. Abarwanyi bashinja FARDC guteshuka ku nshingano no kurinda igihugu bakajya mu bucuruzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro budakurikije amategeko. Bahamya ko kuba ingabo za leta zarahunze ibice bitandukanye zikagenda zisahura zihohotera abaturage abandi bafatwa ku ngufu bituma izi ngabo za leta kugeza uyu munsi ari umwanzi mukuru ukomeye w'abaturage. FCR yatangaje ko itandukanyije na FARDC igisirikare cya Kongo ndetse iha izi ngabo amasaha 28 ngo zibe zavuye mu bice isanzwe igenzura. Bivuze ko ibi bice nabyo biri mu biganza bya M23. Umutwe wa M23 usanzwe ugenzura Goma n'ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru na Bukavu n'ahandi henshi muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu ni umusozo wacu w'iyi gahunda y'amakuru. Reka gushime cyane wowe ubana natwe muri gahunda yacu y'amakuru umunsi ku wundi. Nimba uri mushya ugenda ukoze subscribe, nimba kunze ikiganiro cyacu gisharinga kigere ku bantu benshi bashoboka, ukande like ndetse unasiga igitekerezo cyawe hasi muri section ya comment. Reka mbashimire cyane muri abantu b'agaciro. Shalom.